Senjalo ngihlabela kamnanzi bongozi. Hawu. Ngithaba mnanzi kakhulu lamuhla. Ngicela ke bongozi ngoba sengivile sinihlabela kahle. Bongozi sitawuhlabela kube mnanzi angithi? Kubonga nje bongozi ukuthi kithi kuyingayizivele. Kuyaqala kwenteka lokwenteka namhla ukuthi sithole sivakashi lesibuye eAmerica. Tasita Lushin. We have a special visitor here from the United States. Manje ke la ekithi bekunene kuyingayizivele ngicela ukuthi simshayele ingoma nje kumemukela sibongele liyabona nginganiva leyihlabele ingoma ngithi singicela ningibongise sithi sithi Banesha ingimnanzi ngicela ukuthi nasihlabela lengoma Lushin ngicela usumcela mana sukuma nje nongethinyawo sitembuka noba ngeke azakhuluma ethi nje la ngempela sihlabela lengoma ngicela Lushin ngicela mambala cha into Peter wethu lo yayi sithi hawu senguphi manje mali akayithola ngembe buya nayo Lushin singicela ningibongise sithi Welcome Carlos. Babukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.